Uko sawa na umetoka katika uwepo wa Mwenyezi Mungu. Maana Biblia inasema nini? Sikiliza rafiki yangu unapoendelea kuomba. Basi Mwenyezi Mungu akamtia Kaini alama ya tahadhari ili yeyote atakayemuona asimuue. Kisha Kaini akaondoka mbele ya Mwenyezi Mungu. Wewe hiyo alama ambayo uko nayo imekuondoa mbele ya uwepo ya Mwenyezi Mungu. Alama ya ujambazi, alama ya maisha maovu, alama ya kutompokea Bwana Yesu, alama ya kuhangaika, hauna mbele wala nyuma, hautulii, haukai mahali pamoja, tabia yako mbaya, uko yenu ni kufuga manyoka, alama ya uzembe, uvivu, masikini, mahangaiko peke yake, makesi baada ya makesi. Baba yako alikufa kawacha kesi, wewe unaendelesha kesi, hata wewe utakufa mtoto wako aendelesha hiyo kesi. Alama gani hiyo umebeba kwa maisha yako? Rafiki, simama, nimesema ni masaa ya kuomba. Ukatae hizo alama ambayo umezibeba. Masaa haya enda mbele ya Mwenyezi Mungu. Mwambie Baba, katika jina la Yesu Kristo, kuna alama ambayo tumewekewa, alama ya maboma zetu, alama ya maisha yetu Baba, katika jina linalopita majina yote. Asubuhi ya leo Baba, alama yako ndio alama tunahitaji. Lakini leo hii Baba, tuna maalama katika maisha yetu ya kimwili. Tuna alama ya vidonda, tuna alama ya meno, tuna alama ya macho, tuna alama mpaka ndani ya mioyo zetu. Kuna maalama ambayo tumezibeba Baba. Kuna alama zinatuhangaisha mioyo zetu. Kuna alama maisha yetu yamesambaratika, yameharibika. Ebeneza, katika jina la Yesu, alama ambayo inatuhangaisha, alama ya kutoza. Kuna watu walienda wakatuwekea alama mbaya, alama ya utasa Baba. Gusa tumbo zetu masaa, ukatuondolea alama. Tumebeba maalama mbaya. Wengine hata ni watumishi wa Mungu, wengine ni viongozi makanisani, wengine ni waombezi, wengine Baba hata ni manabii, lakini wako na alama katika maisha yao Baba. Ebeneza, masaa ya asubuhi nimekuja mbele zako Baba, katika jina linalopita majina yote Bwana Yesu. Ninakuomba katika jina lenye nguvu na mamlaka, unayeondoa alama ambayo iliwekwa na wanadamu, unayeondoa alama ya familia Baba, unayeondoa hata backmat Baba, alama ya kuzaliwa ambayo ni mbaya Jehova. Asubuhi ya leo Bwana Yesu, nimekuja mikononi mwako. Kuna watu wanasikiliza haya maombi, na ukweli Baba, alama ambayo wanatembea nayo kwa maisha yao ni alama ya mauaji. Familia zao waliua watu Baba. Hata yeye penye amekaa na hisingi tu kuua mtu, hata yeye penye amekaa na jisikianga tu kupiga mtu, hata yeye penye amekaa na sikianga tu apige mtu hata teke. Ndio maana akikutana na paka anapiga paka teke, akikutana na umbwa anapiga umbwa Jehova, akipata kuku ameirushia ngumi Bwana. Ni kwa sababu anabeba alama ya vita. Yani yeye ni kila saa ni vita. Alama mbaya, alama ya kuoa watu wanaomzidi, wamama wazee, mipangilio ya kando, kukuwa na mashuga mami na madadi mami. Baba, angalia hizo alama ambayo inatuandama sisi watoto wako. Tumekoewa alama mbaya, ukoo mbaya, damu ya ukoo ambayo ina alama mbaya Jehova, alama ya kutoendelea mbele, alama ya madeni, alama ya maisha magumu, alama ambayo biashara zetu hazifanikiwi, mambo yetu ni mbaya, maisha yetu ni mbaya, tabia zetu ni mbaya, hatukaliki na watu kwa familia vizuri. Ni sababu alama ni mbaya Baba ambayo tumebeba. Wengine midomo yao ikifunguka kuongea Baba, midomo yao ikifunguka hata kujibu mtu, anajibu mtu vibaya. Maana ni nini kinamsukuma? Alama ambayo amebeba, alama tahadhari dadi, alama ya kumaliza mtu, alama ya kuua mtu Baba. Wengine ni wamama wakunga, wako na alama ya kuua watoto. Anapozalisha mtu Baba, paka mtoto anakufa. Anapozalisha, hata wengine ni madaktari, ako na alama ya kuua Baba. Kila mara anapobebesha mtu Baba, anapozalisha mtu Bwana Yesu, lazima mtu akufe Bwana. Ni
ninaomba masaa haya ya asubuhi Jehova, hiyo alama mbaya Baba, alama inayotumaliza Bwana Yesu, alama ambayo inafanya madaktari wanaua watu kwa hospitali, wanalegea kwa kazi yao, alama ya uvivu, alama ya uzembe, asubuhi ya leo dadi, katika jina la Yesu, alama ya familia Baba, alama ambayo haikupendezi Baba, asubuhi ya leo Bwana wa majeshi, tumeanguka chini ya miguu yako, tunaomba Baba katika jina la Yesu, sikiliza maombi haya ukatuondolee alama. Kaini ulimwekea alama Baba, wengine wetu tumewekewa alama na wewe kwa sababu ya kutotoa, tumeanguka chini ya miguu yako Baba, kupitia damu ya mwanakondoo Yesu Kristo turehemu. Baba, ukatuoshe, ukatutakase, tuondolee alama, utuhurumie dadi asubuhi ya leo Jehova. Baba, shuka ukatawale masaa haya, alama ambayo tumebeba ni alama mbaya, tunafanya vitu kwa bidii, tunatoa jasho, lakini hatuoni mafanikio, hatuoni faida, ni kwa sababu tumebeba alama ya umasikini, alama ya kuhangaika, alama ya kutoendelea, alama ya kufilisika. Asubuhi ya leo Baba, ondoa alama kwa msikilizaji. Baba, Mungu mwenye nguvu na mamlaka tele, unafanya mambo ambayo yanazidi akili ya mwanadamu, unageuza vitu ambavyo vimeharibika Baba. Angalia alama ambayo tumebebeshwa nazo, alama ambayo tuko nazo kwa maisha, alama ambayo tumebandikwa nazo Baba. Wengine wetu manyanya zetu waliongea vibaya, mashangazi walisema vibaya, wengine walipokuja katika harusi zetu, tukiwa tumewaalika kwa maharusi Baba, tulifikiria wanakuja na nia mzuri, kumbe Baba walikuja hata kubeba chakula ya harusi ili tukinapoleka tukose chakula. Wengine Baba walikuja kuangalia hali takaje, waende wafunge tusizae kwa ndoa zetu, waende waseme hawa wakuwa wakigombana kila siku. Wengine walikuja Baba wakasema, kama vile bwana yangu mimi alikuwa ananipiga, hata huyu hata kama amefanya harusi atakuwa anapigwa. Alama ili neno ikabandikwa kwa maisha ya watoto wako. Asubuhi ya leo Baba, ninawaombea Jehova, kila alama ambayo iko juu ya msikilizaji, kila alama ambayo inamhangaisha kwa maisha yake. Kaini alikuwa anatembea na alama Baba, na kila aliyemuona Jehova Jireh angethubutu kushika maisha ya Kaini, maana maisha yake ingondolewa kwake mara 7. Baba, asubuhi ya leo Jehova, kuna mtu ananisikiliza asubuhi ya leo Baba, alama ambayo iko juu ya maisha yake inamhangaisha, alama ambayo iko juu ya maisha yake inamsambaratisha, alama ambayo ametembea nayo Baba inamumaliza, alama ambayo iko ndani yake inamaliza watoto wake, alama ambayo iko ndani yake inamaliza jamii yake. Ebeneza, katika jina linalopita majina yote, asubuhi ya leo Baba, ondoa alama kwa maisha ya watoto wako. Kuna mwingine ndiye Baba muganga amesema, ameweka alama, huyo ndo atakufa next. Amesema huyu ndo atakufa next. Baba, hii alama ambayo wamekea huyo ndo anakufa next, Bwana Yesu, katika jina linalopita majina yote, ninaomba wachilia ulinzi juu ya maisha ya huyo mtu, ninaomba wachilia ulinzi juu ya huyo mtoto, achilia ulinzi wa ajabu. Huyo muganga na alama yake akavunjike, huyo muganga na alama zake akasambaratike. Asubuhi ya leo Baba, onekana, uketie juu mbinguni. Ninakuomba ndani ya manyumba za watoto wako, kuna watu wamewekewa alama ya magonjwa kwa nyumba zao. Mdogo akipona mkubwa anagonjeka, mkubwa akipona baba anagonjeka, baba akipona ni mama anagonjeka. Alama ya magonjwa ni kana kwamba wanapayana na vijiti za magonjwa Baba. Asubuhi ya leo ninakuita uketie juu mbinguni. Ebeneza, wewe ni Mungu ambaye unatosha Baba, ponya magonjwa. Kuna mtu kazi yake haiendelei vizuri, kuna mtu maisha yake haiendelei vizuri, kuna mtu ananisikiliza masaa ya Baba, kila mara anajua kuendesha gari, lakini akipewa gari lazima afanye ajali. Aliwekewa alama ya ajali, aliwekewa alama ya ajali. Masaa ya Baba, ondoa hiyo alama ya ajali, ondoa juu yake Baba. Ebeneza, katika jina la Yesu. Kuna mwingine aliyewekewa alama ya umasikini, hata akipata kazi Baba
atawacha tu. Hiyo alama roho yake itakufa tu kwa hiyo kazi. Hata itiwe kazi kiwango gani, Baba itapika tu wakati anasema roho yangu haijisikii. Ninaomba amewekewa alama ya kutofanya kazi. Ondoa hiyo roho Baba. Hiyo alama ya umasikini ondoa juu ya maisha yake. Baba, kuna mtu anasema pesa haikai kwa mikono. Ni kwa sababu alama ambayo iko kwenye mikono yake. Pesa isitulie kwa mikono yake. Masaya Baba, angalia kwenye mikono ya watoto wako. Wameinua mikono yao juu yako Baba. Ondoa hiyo alama ya umasikini. Ondoa hiyo alama ya pesa kutatulia kwenye mikono. Ondoa hiyo alama mbaya Baba. Ondoa hizo alama mbaya Jehova. Asubuhi ya leo ninawaombea Jehova, popote walipo wameinua mikono yao kwako. Kila alama ambayo iko kwenye mikono yao Jehova, ninaomba Dadi ukaondoe hizo alama. Alama ambayo inavurugisha maisha yao, alama ambayo inahangaisha maisha yao. Baba, ondoa alama mbaya, ondoa alama mbaya, ondoa alama mbovu, ondoa alama mbaya. Alama ya kutoendelea, alama ya kutofanikiwa, alama ya kuhangaika, alama ya kuteseka, alama ya kukataliwa Bwana wa majeshi, alama ya kufukuzwa, alama ya kuonolewa. Baba, alama ya kutoleka. Hizo alama zote, alama ya kutokana bibi anaoa naenda, anaoa naenda. Hiyo alama ya kutatulia na bibi Baba, ondoa hiyo alama masaa ya asubuhi. Ngoa hiyo alama kwa maisha ya watoto wako. Vingowe, 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 vingowe katika jina la Yesu Kristo. Masaa ya Bwana Yesu ninakuomba, hakuna jambo linalokushinda Baba. Kila alama ambayo imebandikwa kwa watoto wako, alama ya mashitaka, alama ya kuchongolewa, alama ya kukataliwa Baba, alama ya kutotulia Jehova, alama ya uwizi Bwana Yesu, alama ya kutangatanga Baba, alama ya wivu ndani ya maisha yako, alama ya kutolewa Bwana Yesu, alama ya kutotoa Dadi. Asubuhi ya leo Jehova, kila alama ambayo tumewekewa, alama ambayo yambatani na neno lako, alama ambayo ya kufurahisha Baba, ni masaa ya kuondoa kila alama ya laana, alama mpofu Baba, alama ambayo imebebeshwa watoto wako. Wanahangaika, wanalia, wanateseka Baba, wameachwa, wametupwa Bwana wa majeshi, alama ambayo inawatesa Mungu wangu. Masaa ya Baba uketia mbinguni, hakika Bwana Yesu kaondoe kila alama mbaya Baba, kaondoe kila alama Bwana Yesu. Kuna watu ambao wanataka watu wanunue mashamba zao, kuna watu wanataka watu wakaingia kwa maploti zao. Mtu anakuja anaangalia tu anasema ataenda, atarudi Baba, kumbe anapoenda ndio ameenda kabisa Baba. Amewekewa alama ya watu kutoka kwa vitu vyake. Ebeneza masaa ya Jehova, ondoa hizo alama, ondoa hizo alama, alama ambayo imenenwa juu ya maisha yetu, alama ambayo wametubanikia Baba, alama ambayo watu wanakosana na sisi Baba, alama watu wanatuchukia tu bila sababu, alama watu wataki kutushirikiana na sisi, alama hatuna misema kwa familia zetu, alama hatutaheshimiwa Baba, alama ya kutoheshimiwa Jehova. Baba, masaa ya asubuhi, ondoa alama yote ambayo haikupendezi katika mipangilio yetu kwa maisha yetu. Kaondoe kila alama ambayo inatuvurugisha Baba, kila alama ambayo inatuhangaisha Baba. Ondoa alama ya kutolipwa hata mshahara katika jina la Yesu. Kuna watu wanafanya kazi Baba, wanafanya kazi Bwana Yesu, ni waaminifu kwa kazi zao Dadi, lakini kwa sababu ya alama ya kutolipwa, si kwamba mdosi hana pesa, lakini kwa sababu ako na alama ya kutoshika pesa, ako na alama ya kunyanyaswa, ako na alama ya kutoendelea Baba, ako na alama ya kutopewa pesa. Ndio maana Baba mshahara inachelewa, miezi 3, miezi 5, miezi 6 halipwi Baba, mpaka afanye mgomo na alipwe pesa, mpaka lalamike. Hiyo ni alama aliyowekewa Baba. Asubuhi ya leo hizo alama kangoe, asubuhi ya leo ngoa hizo alama, alama ya
kuchelewesha mshahara ya watu, alama ya kuchelewesha maisha ya watu, alama ya kurudisha watu nyuma, alama ya madeni, alama ya kutoendelea, alama ambayo inatuhangaisha Baba. Kila alama ikavunjike masaa haya, kila alama ikafutike masaa haya, kila alama ya kutuhangaisha Baba. Dadi, kila alama ikaribike, alama zote ambazo zinatuhangaisha, alama ambazo haziambatani na utukufu wa Mungu. Ebeneza masaa ya Jehova, kafute 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 kila alama, kafute kafute kila alama Baba, kafute kafute kila alama Dadi. Hizo alama zikaondolewe, hizo alama za mashida, hizo alama za mahangaiko, hizo alama ya machozi, watu wanalia Baba usiku na mchana, hizo alama zikafutike katika jina la Yesu. Wawekee alama ya baraka, wawekee alama ya amani, wawekee alama ya ushindi katika hali zote ambazo wanazifanya, wakazi ya mikono yao na maisha yao. Bwana Yesu, inaomba Baba kawekewe alama Dadi, ukawekee alama ya ushindi Baba, ukawekee alama ya mafanikio, ukawekee alama ya kupanuliwa Baba, ukawekee alama ya kuinuliwa Dadi, ukawekee alama ya kuongezeka, ukawekewe alama ya baraka Baba. Wawekee watoto wako Jehova asubuhi ya leo, wawekee alama ya ushindi asubuhi ya leo, wawekee alama ya kumbukumbu ya baraka zao asubuhi ya leo. Kawaonekee Baba, wapake alama ya damu ya mwanakondoo Yesu, alama ya uhai, alama ya uponyaji, alama ya kibali, alama ya rehema, alama ya uzima, alama ya kuinuliwa, alama. Bwana Yesu ukatende asubuhi ya leo Baba. Pokea sifa na utukufu, maana Baba unatenda kwa utukufu wako, katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo tunaomba hata na kuamini, amen. Mpendwa msikilizaji, Bwana Yesu akakubariki asubuhi ya leo. Umekuwa naye binti wa Yesu. Namba ya simu ni 011-3755-29. Mungu akubariki. Amen.